Mwaramutse none tariki 8 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2026 ibintu bikomeje guhindura isura mu buryo bukomeye. Ka karere tumaze igihe kinini tuvuga ngo karimo kunukamo ibibazo bibi cyane bijyanye n'ihangana ritoroshye, izako birakomeje. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'amagambo Perezida Tshisekedi Tshilombo yatangaje yuko igihugu cy'u Rwanda cyamwinjiriye kikinjira mu butegetsi bwe, kikinjira mu gisirikari cye kugira ngo akunde bateshe umutwe ingabo ze kugira icyo zigeraho, ngo bafite gahunda yo kuzigarurira igihugu cya Kongo mu gice cy'uburasirazuba ngo bakiyomekeho, hanyuma ngo ayo manyanga akayamenya agakoresha uburyo bwa diplomasi. Bahamagariye ibihano igihugu cy'u Rwanda nyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, European Union igiye gufatira embargo igihugu cy'u Rwanda gikomeye. Patrick Muyaya aravyemeje nyuma yo guhura n'abategetsi i Brussels mu Bubiligi, hafashwe ngo icyemezo cyo gusaba ibihugu bya European Union kwataka igihugu cy'u Rwanda bakagifatira ibihano bikarise kandi bibabaza, bitewe nuko u Rwanda rufite ingabo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi u Rwanda rwakunze kubihakana rukavuga ko nta musekari n'umwe rufite ku butaka bwa Kongo uri kurwana ku ruhande rwa M23, ko ibyo bitangazwa na leta ya Kongo ari ibinyoma nta kuri kubirimo. Byagenze gute? Nkuko amakuru abishimangira cyangwa se amakuru abivuga, Patrick Muyaya yagize ati umuryango w'ubumwe bw'iguzi Burayi ukwiriye gukurikiza amabwiriza ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ugahana ingabo z'u Rwanda n'abafatanyabikorwa babo bose kubera ibyaha bakomeje gukorera abaturage bacu. Muyaya akomeza agira ati ikwiye kandi kugira uruhare runini mu gushyigikira ibikorwa byo kurenganura no gukurikirana amabuye y'agaciro yaguzwe mu buryo butemewe n'amategeko n'amasosiyete y'i Burayi. Bavuga ko ari amabuye yaguzwe n'amasosiyete y'i Burayi ariko aturuka mu gihugu cy'u Rwanda. Ibiganiro i Bruxelles mu mutima w'inteko ishinga amategeko y'u Burayi na Depite Hinde Vantermanas, perezida w'inteko ishinga amategeko ihuriweho na European Union na Afrika, hamwe na bagenzi be ku iterambere ry'inzira y'amahoro n'ukurenganzira bwa muntu buhagaze muri Burasirazuba bwa Kongo. Uwo mu Depite Hinde Vantermanas ni uwo mudamu mubona hagati, mu gihe uri ku ruhande rw'iburyo w'uruhu rwera yitwa Thierry Mirani, akaba ari umwe nyine nanone mu bakomeza kwamagana bikomeye cyane ibibazo ngo bikorwa n'u Rwanda muri Kongo. N'ubwo u Rwanda rwakomeje kubihakana ukavuga ko ari ikinyoma gihimbwa nta kuri na guke kubirimo. Si ubwa mbere ibihugu by'i Burayi bisabwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira uburyo bitwara kuri iki kibazo cyo muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, dore ko no mu minsi ishize basabaga ibintu bitatu. Ndavuga Kongo, icya mbere basabaga ko ibihugu by'i Burayi byakirinda gukomeza gutera inkunga RDF, cyane cyane bayishyigikira mu bikoresho mu nkunga z'amafaranga, dore cyane ko ibihugu by'i Burayi n'u Rwanda byafatanyaga mu bijyanye no gucunga amahoro n'umutekano muri Mozambique, muri Cabo Delgado, kugira ngo amahoro n'umutekano biboneke muri iki gihugu. Nyuma rero leta ya Kongo yavuze ko gukomeza gutera inkunga igihugu cy'u Rwanda, zimwe muri izo nkunga zijyanwa ku butaka bwa Kongo bakajya gunganya umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo Rwanda rwarabihakanye. Cyakora amwe mu makuru yaturutse mu bice by'i Burayi, itangazamakuru byinshi kabigarukaho, yavuze ko koko bari kwiga ku buryo bwo gukomeza gutera inkunga ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, uburyo ko muri kuno kwezi kwa gatanu nta yindi nkunga nshyashya ishobora kuboneka kuri RDF iturutse muri European Union bishingikirije ngo ku bihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyamara koko ibihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biragoye cyane cyane kuba abanyaburayi babirengaho ngo maze batera inkunga igihugu cy'u Rwanda mu bya gisirikari. Gusa impamvu nuko abafatanyabikorwa bose ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibihano Amerika ibifashe bari bareba mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, baba basabwa kubikurikiza cyangwa se gukurikiza inzira Amerika yashyizeho. Nimba Amerika ivuze ngo nta muntu ugomba guterwa inkunga n'umuntu ukorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaba ari umwenegihugu cyangwa se utari umwenegihugu, ibyo bihugu n'imiryango itandukanye igomba kwirinda kujya aho yahurira n'uwo bafatiye ibihano, kuko byaba bigaragaye neza ko bagize aho bahurira uwo yaba asa nkaho arwanije Leta Zunze Ubumwe za Amerika no kuyihinyuza. Ikindi, ibihugu by'i Burayi rero ntabwo byifuza kwifata nabi imbere Leta Zunze Ubumwe za Amerika, n'ubundi basanzwe muri iyi minsi yo kurebana ikinyori bitewe n'intambara yo muri Iran ndetse no muri Ukraine. Kabiri, kuba nanone ibihugu by'i Burayi byarifuzaga ko u Rwanda rwakomeza kuba muri Mozambique kuko bahafite inyungu, ariko nabo bimwe muri ibyo bihugu by'i Burayi bikaba ari bimushinja u Rwanda kuginga ku butaka bwa Kongo no gukomeza amakimbirane ku butaka bwa Kongo. Bimwe muri byo birimo Ububiligi, Ufaransa, Ubwongereza, Ubudage ndetse n'abandi bagaragaje ko ingabo z'u Rwanda koko ziri ku butaka bwa Kongo.
Hejuru y'ivyo byavuzwe yuko nyuma yuko abafaransa bavuze ko batazongera guhereza direct inkunga yabo ivuye mu mufuko wabo cyangwa se mu biko bwabo bw'amafaranga bahereza RDF, mwibyo byatangiye kuba ko iyo nkunga yazinyuzwa kuri Mozambique nk'igihugu cyafashijwe cyangwa se kigufashwa kubona amahoro n'umutekano hari ya Cabo Delgado, maze amafaranga kinza muri Mozambique idafite ikibazo, Mozambique igahita yashyikiriza nanone igihugu cy'u Rwanda. Nyamara Mozambique ntabwo iri Mozambique ya mbere. Mozambique ya mbere yewe na Philippe Nyusi hari uburyo tumwumvikanaga n'igihugu cy'u Rwanda cyane. Nyamara Mozambique y'uyu munsi ngo yasabwa na Republika ya Congo, isabwa na Afrika y'Epfo kudatatira igihango cyo muri SADC, ku buryo ngo nabo batangiye kureba uburyo bakorana na Republika ya Demokarasi ya Congo mu migambi, kandi nyine ubwo n'umwanzi w'u Rwanda uri gukorana na Mozambique. Uburyo kuri ubu nanone kwitega ko leta ya Mozambique hari ukundi kuntu yabigenza kugira ngo z'u Rwanda zikomeze zibi wabo byabwa ibikoresho cyangwa se inkunga ituruka ibwota amasimbi bigoye, mu gihe bizeye neza ko ingabo z'u Rwanda zivuyeyo hari abandi bajya gutanga umusara. Gusa ariko abaturage muri Mozambique bakavuga ko nta wundi muntu bitezeho umutekano ukomeye nk'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda zabahaye umutekano udasanzwe, aho abaturage bagira gutya bakajya no mu mihanda bagahura n'ingabo z'u Rwanda akavuga ati ntimuzava ahangaha. Aba bishimira cyane cyane ingabo z'u Rwanda, kandi koko nawe uri bo wabyishimira, kuko ingo zabo kuva Makimboada Playa kugeza mu gice cya Wase na Afungi abaturage bari baravuye mu byabo barashwiragira, bamara imyaka itari mikeya batari mu ngo zabo, aho RDF yagereye igahita itagina amahoro bikomeye cyane, imitwe ya Al-Shabaab bakayikubita, abaturage bakagaruka ku byabo. Gusa 23 itangirije urugamba muri Congo gakomeza kuvuga yuko ingabo z'u Rwanda ziriyo, mwatangiye kugenda batekereza uburyo bwinshi, ari nabyo byaje mu muryango w'ibihugu by'i Burayi. Nimba igitekerezo cya Patrick Muyaya cyo gusaba yuko ibihugu by'i Burayi byareka gukorana n'igihugu cy'u Rwanda nyuma igafatira u Rwanda ibihano, koko kiraza kwemerwa n'ibihugu by'i Burayi, maze bagafatira byeruye igihugu cy'u Rwanda ibihano, ku buryo ibyo bihano byakwiyongera ku bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabyo ntibizwi. Gusa icyo benshi bashingiraho bavuga yuko ibyo leta ya Congo akenshi isabye hari igihe babihabwa, ni ukuvuga ngo hari ukuntu yumvwa cyane muri diplomasi. Ndetse Tshisekedi Tshilombo ku giti cye bwaganaga itangazamakuru tariki 6 ku butaka bwa Congo yahamije neza ko koko diplomasi ariyo ntambara yabo kandi kugenda neza, mu gihe urugamba rw'amasasu rwo rwabatunaniye ngo bitewe nuko bari bafite mu gisikara abagambanyi batuka mu gihugu cy'umwanzi ashinja ingabo z'u Rwanda kuba zarinjiye muri Congo zikinjira mu gisirikari zijya guca intege igisirikare cya FARDC kugeza zagiye ikintu kimwe kigeraho. Naho muri diplomasi ubarwanye nk'abakongomani b'umutima kandi gutsinda nibyo byari imbere yabo. N'uyu munsi muri diplomasi n'uwo Patrick Muyaya bishyize kuri X bishoboka cyane koko ngo byatanga umusaruro, ibyo asaba bikaba byashyirwamo imbaraga nk'uko yabyanditse kuri X, avuga yuko ibihugu by'i Burayi kuri gutera ikirenge mu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gufatira u Rwanda ibihano, ariko ntibituma muri Congo intambara idakomeza. Maze muri aya makuru turahera ku mirongo y'imbere ku rugamba kubiri kuvugwa mu ntambara muri Republika ya Demokarasi ya Congo. FARDC Wazalendo bafatanije bahanganye na mama 23 mu bice bitandukanye n'imirwano yongeye kubura, nyamara yamaze iminsi bivuga yuko ibyitwa intambara ku butaka bwa Congo bishyizwe akadomo begukiye icyitwa ibiganiro. Gusa umurwano wabayeho ni umurwano utoroshye, benshi bumvisha urusaku rw'imbunda, abandi bararwibonera ubwoba buba bwinshi, nkuko amasoko y'amakuru cyane cyane abakoresha imbuga nkoranyambaga bavyemeza. Koko imirwano yabaye ku butaka bwa Republika ya Demokarasi ya Congo, kandi imirwano ikomeye mu gihe umutekano ukomeje kuba mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Congo RDC. Amakuru yize waravuga ko umwe mu bayobozi bakomeye mu mutwe wa Wazalendo yaguye mu mirwano ikomeye yabereye mu nkengero z'umujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Wibuke aka gace amakuru yazindutse avugwa tariki 7 z'ukwezi kwa gatanu yavugaga yuko koko hari imirwano yatangiye mu nkengero z'umujyi wa Uvira milimetero 26, aho mama 23 ihanganiye na FARDC na Wazalendo, ndetse abakondera kwa leta Congo kwa warazanye n'ibikoresho byinshi bya gisirikari byo guhangana na M23. Nyuma amakuru yaramaze iminsi n'umudatangazwa ko mama 23 nayo yazanye ibikoresho byinshi birimo n'imbunda zirasa mu ntera ndende ndetse n'uburinzi bw'ikirere mu guhangana na FARDC ndetse na Wazalendo. Kuri ubu rero amakuru aremeza ko muri iyi mirwano itoroshye mama 23 yavutaguye ahari ibirindo cyangwa se position aho abasekari ba Wazalendo bari bahagaze, nuko umwe mu bayobozi ba Wazalendo
ahasiga ubuzima nubwo byabanje guhakanwa. Imirwano yabaye mu gitondo cyo kuwa gatatu tariki 6 z'ukwezi kwa gatanu 2026 ibera icyarimwe mu bice bitandukanye birimo Kabunambo, Bulingo na Kirurwe, uturere dusanzwe turangwamo n'imirwano ihoraho bitewe n'akajagari k'imitwe yitwaje intwari ya Wazalendo baba banyuranamo bashaka kwataka M23. Amakuru aremeza yuko Bulingo ariho uyu Wazalendo ashobora kuba yaguye mu bitero biremereye M23 yasutse, nubwo nanone agace ka Kabunambo ndetse n'agace ka Kirurwe M23 yasaga ninjiye mu mashonda yawo, naho yakubite wareba inzega ikazamuka yirukanka ikongera gutereka imbunda zabo ngihangane na FARDC na Wazalendo. Kumbe FARDC hakurya utuka mu gice cya Runingo bari bateretse imbunda ya Katyusha yarasaga kuri M23 mu mpande zayo. Iyo mbunda ngo niyo yakotsoranishije ku rwego rukomeye bituma bisa na uruhande rwa M23 rusa na ruhagaritse kurasa. Imirwano itagarara hari ku isa y'isa 4 gusa ku masaha y'umugoroba amakuru akemeza ko bongeye masaha y'igitondo cy'uyu munsi tariki 7 z'ukwezi kwa gatatu abari kuri tele bakavuga ko ibintu bidatuje n'ubundi ari kumvikana amasasu mato mato apana y'imbunda nini za rutura nk'iza Katyusha cyangwa CBM, ahubwo imbunda ntoya n'ubundi zirimo kumvikana zirasa ku ruhande rwa M23, ariko intambara mu buryo bukanganye ikaba itarimo kuba bigasa naho byacogoye, nubwo wavuga yuko byacogoye ariko nyuma y'imbaraga ziremereye, aho wakemeza ko impande zombi zahombeye ataba yibeshye, dore yuko umurwano wabaga warurimo ibikoresho byinshi bya gisirikari ndetse n'imbaraga nyinshi za gisirikari byari birimo gutera ubwoba ndetse n'ababyumvaga ikotsorana ry'izo ntwaro ziyumvikana. Amakuru atangwa n'abari hafi yaho ngaho imirwano yabereye yavuga ko ihuriro rya Wazalendo rifatanije ingabo za FARDC ariryo ryabanje ngo gaba igitero kuri M23, nayo iza gusubiza ikoresheje imbaraga nyinshi bikaviramo imirwano ikaze yamaze amasaha menshi. Ndetse andi makuru aturuka kuri ruhande akavuga ko mu by'ingenzi byaranze imirwano harimo urupfu rw'umwe mu bayobozi nyine bakomeye ba Wazalendo wari ufite ipeti rya koloneli uzwi ku izina rya David. Amakuru amwerekeyeho aravuga ko yari umwe mu bari bafite ijambo rikomeye mu kuyobora ibikorwa bya gisirikari operation manager muri ako gace, kandi urupfu rwe rushobora ngo kugira ingaruka mu mikorere n'imbaraga z'uyu mutwe wa Wazalendo muri kara karere. Hari kandi amakuru avuga ko yapanye n'abandi barwanyi benshi bo muri Wazalendo barimo n'abamuniraga umutekano, na cyane ko atari wenyine burumvikana mu gihe bari bagabye igitero baje gutungurwa n'ibitero bikomeye cyane bya M23 byakubiswe kuri aka gace kari karimo uyu Wazalendo mukuru, ndetse bigatera n'igihombo gikomeye cyane kuri we na bagenzi be. Urupfu rwabo rwaje rero ruca intege bagenzi babo, ariko ku rundi ruhande bikavuga ko ahubwo Wazalendo bamwe gupanga uburyo bamuhorera ngo bahorere amaraso ye, bahorere bagenzi babo M23 nayo bayisomo rya gisirikari. Gusa iby'intambara nyine ni iby'intambara uyibara uyirangije nayo itari wayisoza babikigoranye cyane kuba watsinda, kuko n'ubu urwana nawe ntagaba ahetse amagi. Ku ruhande rwa M23 rugahamya neza ko rukomeje guhangana n'ingabo za FARDC, izi ngabo za leta ya Kongo, ariko bazishinja kuba mu mikorere yazo izi ngabo ngo zikomeje kwibasira ibice bituwe n'abasivile mirwanire, ari navyo M23 hera yivuga yuko ari ibikorwa bya genocide ngo byapanzwe n'ingabo za leta ya Kongo zifatanije ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Nubwo amakuru aturuka ku ngabo za leta ya Kongo avuga yuko aho M23 ikorera hose nabo hageze ibikoresho kujya bahangane nabo koko kandi batsinde M23 nta kintu na kimwe ngo bashobora kwihanganira kitarimo intsinzi niyo bashyize imbere, gutsinda nibyo bashatse. Reka tugaruke kuri iyi nkuru irebana n'igihugu cy'u Rwanda, nta kundi twabigenza tutayivuzeho. Ni inkuru yaciye igikuba mu itangazamakuru byinshi ndetse ibinyamakuru birimo na BBC. Ni inkuru zagarutseho cyane bishimangira cyane ko byatunguwe n'amagambo yavuzwe na Tshisekedi Tshilombo, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ku giti cye washinje igihugu cy'u Rwanda kwinjira igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse asa n'utangaza ku bijyanye no kuba barasa cyangwa se ibijyanye no kuba bagaba igitero ku gihugu cya Kongo, ku gihugu cy'u Rwanda. Kongo irasa igitero ku gihugu cy'u Rwanda. Tshisekedi Tshilombo avuga yuko ibyatangajwe bitari gukunda ko yarasa ku gihugu cy'u Rwanda, nyamara mu gisirikare yarinjiriwe n'abanyamahanga. N'amagambo ku giti cye yivugiye.
Mpere kuri aya magambo. Tshisekedi yasabye ngo imbabazi, avuga ko yabeshywe agashaka gutera u Rwanda, aho niho yatangiye kuvuga uburyo igisirikare cya Kongo kitari gifite ubushobozi bwo kurwana n'u Rwanda nk'uko yabyifuzaga. Yavuze ko nyine uyu munsi abasirikari bamwe na bamwe basigaye bafatwa bagafungwa kubera amakosa ariko bagaragaraho. Ikinyamakuru cyitwa BBC mu nkuru banditse nanone tariki 7 z'ukwezi kwa gatanu bagize bati Perezida Tshisekedi Tshilombo yashinje u Rwanda guhungabanya ingabo z'igihugu cye, aca amarenga ko ashobora gutekereza ku kwiyamamariza manda ya gatatu naramuka bisabwe n'abaturage. Aya ni amagambo turaza kugarukaho, ariko reka duhere kuri ibi ngibi. Amakuru yatangajwe na Tshisekedi nyir'ubwite mwenyewe yagize ati uyu munsi murabibona ibihano abantu bagenda bafatirwa, izo ni ingaruka. Bivuze ko hari ukuri twari twarahishwe muri cya gisirikare. Ntabwo twajyana ku rugamba igisirikare kidafite icyerekezo, cyacitsemo ibice. Narabivuze mu mezi ashize, nagaragazaga uko nasanze igisirikare cyacu. Tuvuga ngo igisirikare cyacu cyari mu mayira abiri. Ibyo ni ukuri, ibyo byari ukuri. Tshisekedi Tshilombo usibye amagambo y'abasesenguzi natwe twagarutse mu minsi yashize, yagiye avuga yuko akigera ku butegetsi ikintu cy'imbere cyane cyangwa se umwe mu mirimo w'ingenzi yari afite kurusha indi yose, wabyanga cyangwa se wabyemera we nyir'ubwite yabyivugiye, kwari ukuvugurura igisirikare cya leta ya Kongo. Buretse sibe gusa wigira iyo nama, ahubwo n'igihugu cy'Uburusiya cyamugira iyo nama tagomba kubaka igisirikare gikomeye, kuko igisirikare afite kimeze nk'abantu hebariye cyangwa se igisirikare kidakomeye, igisirikare kimeze nk'abasekirite kandi cyuzuyemo ngabagambanyi. Ni igisirikare cyarashyizweho na Joseph Kabila Kabange, uwo n'ubundi Kongo yise umugambanyi ukorana n'igihugu cy'u Rwanda. Muri make iki gisirikare cyari cyuzuyemo abajenerali, abaofisiye n'abasirikare batandukanye bafite inkomoko mu gihugu cy'u Rwanda, ku buryo bapangaga umupango umwe bawumenye ngo babujyanye i Kigali. Niko nyir'ubwite Tshisekedi Tshilombo abyizera. Kubwo ibyo rero igisirikare kimeze gutyo kidafite icyerekezo kimwe, kirimo abantu bafite imyumvire itandukanye n'ingengabitekerezo zitandukanye, ngo byari ngombwa kubanza yasenya akongera kubaka igisirikare gishya gifite intumbero nshya, kigomba kugira intego imwe cyangwa se icyerekezo kimwe, ku buryo no gutsinda urugamba babiteguye kurutsinda barushoye cyangwa se barushoweho, kuruta uko bari kurwana kirya gihe bakirimwo ibice, bakirimwo amacakubiri, badafite icyerekezo kimwe nk'uko nyir'ubwite mwenyewe Tshisekedi Tshilombo abivuga. Akomeza agira ati yavuze ko igisirikare cye nta mpuzankano cyagiraga, imbunda cyangwa se amasasu yo kujya ku rugamba. Tshisekedi Tshilombo yemeza ko igisirikare cye rwose cye giteye impuhwe n'imbabazi. Ati hanyuma wakwishora mu rugamba muri ibyo bihe rero siko mbitekereza. Ahakana amakuru yo ngo bagiye gutera u Rwanda. Ati ni ngombwa kwibwiza ukuri, hanyuma mugakoresha ubundi buryo bushoboka, kandi navuga ko twakoze byinshi. Uyu ni Tshisekedi. Akomeza anagira ati yavuze ko kuva iyi ntambara itangiriye igihugu cye cyashatse ubushobozi kugira ngo cyubake igisirikare. Ati uyu munsi navuze ko igisirikare cyazamutse mu bushobozi, ariko haracyari ibintu byinshi byo gukora, kandi uyu munsi tubasha gutsinda ku rugamba. Nibyo ukurikije uko barwanaga mu ntangiriro z'imirwano ya 23 n'uburyo uyu munsi barwana, hari itandukaniro rigaragara. Waryirengagiza yaba yashyize ibihore mu matwi cyangwa se yafunze amaso. FARDC mu mirwanire yayo ya mbere barwaniraga iturufu y'abari ukwiruka, itegeko ry'itatu, bakiruka nk'isasu, aho yangwa yashisha umwanzi bo bagahunga. Kuri uyu munsi nubwo n'ubundi ari igihe bakocorwa na 23, ariko uko biri bagerageza kwihagararaho ndetse bakoresha n'uburyo buri strategique, cyane cyane ifashe drone bakabitera kuri 23, bimwe gahitana n'abayobozi bari 23 bari na Colonel Wilingoma. Rero bigaragaza ngo FARDC iri kugenda igaragara neza. Ati butiri gutsinda ku rugamba. Asa n'uwishimira cyane cyane igikorwa bakoze, cyazi igikorwa yakoze cyo kongera kubaka igisirikare cy'igihugu gifite ubushobozi, ubuhanga n'ubunararibonye n'ibikoresho bya nyabyo byo kujya ku mirongo y'imbere ku rugamba, akarwana kandi agatsinda. Tshisekedi Tshilombo akomeza yerekana yuko hari byinshi. Ati hari ikindi kintu ntababwiye kijyanye n'uburyo bampishaga amakuru. Ni ikigero cy'abacengezi abanzi bari mu gisirikare cyacu. Ni ukuvuga ngo abantu bari mu gisirikare cyacu batwihishemo, bihishe inyuma y'amasezerano y'amahoro, bikarangira basenya igisirikare barimo imbere. Ni ibintu bitaboneshwaga amaso. Ni Tshisekedi Tshilombo mu magambo yati rwose mbabwiza ukuri, nanjye ubwanjye hari amakuru bampishaga ntabonaga. Ndi umuyobozi w'ikirenge w'ingabo,
ni ukuvuga ko abantu bari barabinjiriye ngo babanzi babo, gahunda ari ugusenya igihugu, ari ugusenya igisirikari, kandi ngo bitwikirije amasezerano y'amahoro. Ati bari imbere mu gisirikari, ni ibintu utapfa kubonesha amaso. N'amagambo ya Tshisekedi Tshilombo. Kuri ubu rero ngari gukora icyitwa amasuku mu gisirikari, ku buryo igisirikari kigomba abakunda igihugu, les patriotes, abakunda igihugu, abishimiye ko igihugu gikomera, kigiye igisirikari gishoboye kwirwanaho kuruta mbere hose. Uri ku ruhande kuvuga ngo Tshisekedi Tshilombo mwibyo koko ariko bimeze mu gisirikari cye, umuyobozi mwiza no kwita kuri icyo kibazo ndetse akagishakira igisubizo kugira ngo igihugu kiba cyahagazeho gishoboye no kurwana cyangwa se guhangana n'umwanzi wagitera, kirusheho kubona uburyo bukomeye cyane bwo guhangana n'ibibazo by'umutekano muke. Ariko kuvuga yuko igisirikare cya Joseph Kabila Kabange cye kimwe abagambanyi benshi, bamwe baravyemera abandi barabihakana. Muri bamwe bashyigikiye Joseph Kabila Kabange, gukorana rumwe nashyigikiye 23, bavuga yuko igisirikari kitagikomeye ariko kandi ko atavuga ko ikibazo cyari Kabila. Abandi bati natabaye Kabila, ninde wari umutegetsi imbere ya Tshisekedi Tshilombo? Kabila ninde wari warashyize icyo gisirikare cyangwa se wagifinansaga, akagitera inkunga, akagikorera? Ni Joseph Kabila Kabange. None si iminsi Joseph Kabila Kabange yaramaze avuye ku butegetsi, byagushoka igisirikare cya Tshisekedi Tshilombo kwa igisirikare cya leta ya Kongo kitagihindurwa bizako kanya. N'umurimo ugoye, kandi ibyo byabonekeye cyane cyane ko cyoroshye cyangwa se kirimo abagambanyi bageze kuri tele ku mirongo y'imbere ku rugamba. Tshisekedi Tshilombo akomeza agira ati, uyu munsi dufite amakuru, nicyo cyiza. Turabizi ko igisirikare cyacu cyari cyaracengewe kigasenywa guhera imbere, kuko bari bafite ubugome karundura bwo gufata igice kimwe cy'igihugu cyacu. Uko niko kuri, nta yandi mahitamo twari dufite usibye kujya muri diplomasi, niyo ntwaro yacu, ni wabijyaho impaka. Tshisekedi Tshilombo avuga ko Rwanda intambara y'amasasu bitari gushoboka ko bayitsinda, kuko impamvu batari kuyitsinda n'abagambanyi bari barimo. Ngicyo bagomba gukora no kurwanya intambara ya diplomasi, kandi ngo niyo ntwaro nzima Tshisekedi Tshilombo yakoresheje, kandi intwaro yabahaye umusaruro. Mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ibi kubihakana umuntu yabuze ibyo akora, uko Tshisekedi Tshilombo muri diplomasi asa naho yazibiranije 23 niyumbwa kugeza ku rwego igarura Leta Zunze za Amerika zigakora ibyo ashaka, kugeza ku rwego Leta Zunze za Amerika zibona ibintu nk'uko abibona, Abafaransa, Ababiligi, Abadage n'ibindi bihugu bitandukanye bikajya mu mwambaro wa Repubulika ya Kongo cyangwa se mu cyerekezo cyayo, bakabona ibintu kimwe, bakabyumva kimwe, kugeza ku rwego Leta Zunze za Amerika zifatira n'ibihano abo Leta ya Kongo ivuga ko ari abanzi bayo, kandi bikemerwa. Ibi bivuze ko diplomasi ya Kongo yakoze umurimo ukomeye. Madame Therese Wagner Kayikwamba ngakoze umurimo udasanzwe utazibagirana mu butegetsi bwa Tshisekedi Tshilombo cyangwa se bwa UDPS igihe cyose izamara iri ku ngoma. Bazibuka neza uburyo Madame Therese Wagner Kayikwamba yakoze imirimo ikomeye cyane yo gutuma bumbwa ku ruhando mpuzamakungu, ku ruhando mpuzamahanga. Gusa intambara ya diplomasi yakorwaga, Tshisekedi Tshilombo nk'uko abigarukaho ari kubaka igisirikari ngo agire ubushobozi budasanzwe, ubushobozi bukomeye none ku buryo yajya ku mirongo y'imbere ku rugamba akarwana kandi agatsinda. Nkuko kubaka igisirikari burimo gutoranya cyangwa se kujonjoramwe abagambanyi bakakwitwa Kajwiga. Icya kabiri ni ugukora icyitwa imyitozo ya gisirikari, akwaka ikindi gisirikari wavuga ko ari gishyashya, n'abasanzwe babonye ko abafite umutima batagifitwemo abagambanyi bagahabwa imyitozo mishya, ndetse bagahabwa n'ibikoresho bya gisirikari bishya, bagahabwa ndetse n'inkunga cyangwa se ubushobozi bugenewe buri musirikari binyuze nyine mu mushahara n'ibindi bintu umusirikari agenerwa, kugira ngo igisirikare kibe cyubatse kimeze neza gikomeye ku rwego rudasanzwe. Ibi Tshisekedi Tshilombo ahamya neza ko byari ingenzi kugira ngo bubake igisirikari kizakomeza kurinda ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuruta uko byari bimeze uyu munsi. Yavuze ko uyu munsi Kongo ifite inshuti ziri kuyifasha kugarura mahoro, hanyuma nazo zikabasha kungukira mu mutungo kamere wa Kongo. Ngo ni inshuti zigufasha Kongo kugarura amahoro, hanyuma nizo nshuti nazo kungukiye ku mutungo wa Kongo. Abanga kuremberwa imbere ni Leta Zunze za Amerika bari gufasha Kongo kubona amahoro binyuze muri ya mategeko yabo ndetse n'igitutu gikomeye kuri M23, ariko nabo inyishyu ari ibirya gaciro ryo muri Kongo. Nyine ngo umugabo apfutwe twose tumushizeho. Ibyo ngo ni ihame no kuri Kongo. Nimba igisirikare kitari gishoboye kurwana, bagomba gukoresha korota na zahabu kugira ngo barwanire Kongo, kandi izo keretse umuntu atatekereje neza, naho
nimba abona ko ibintu byari kumufasha abifite ubwo nyine arabikoresha. Gusa ko ntibirangirira aho ngaho, kuko bamwe makongomani baramwataka bakamushinja kuba arimo gusaba umutungo wa Kongo aho abantu ku giti cyabo kandi bitemewe, bakavuga ngo nukurengera igihugu. Rundi ruhande ariko nanone Fashi ati ni gute warwana intambara ukoresheje igisirikare cyashwiragiye burundu, cyashwanyaguritse, kiri mu kajagari. Kuri we ngigisirikare cyajya ku mirongo y'imbere ku rugamba ngo kirwane, igisirikare cyatsinzwe, cyashwanyaguritse, cyashwiragiye, kiri mu kajagari n'akavuyo, cyarwana iyihe ntambara ubundi usibye kugira ibikoresho bitafite aho kubikoresha? Ati igisirikare cyajya ku mirongo y'imbere ku rugamba kigatsinda, ati ibyo ntabishoboka. Ntimugire ngo nuko Kongo agize intege nkeya, ahubwo ntiyariho mu gisirikare. Igisirikare nticyabagaho, cyari imvugo gusa, cyarashwiragiye ngo cyarashwanyaguritse kajagari kuyo itajya ku magamba ngo gitsinde. Avuga ko igisirikare cyabo cinjiriwe nabo ku ruhande rw'umwanzi, ko abasirikare bangaga kujya ku rugamba basize imiryango yabo. Byarangiye koko abasirikare banze kujya barajya gupfira igihugu, ahubwo babona urugamba rukaze bakirukira. Gusa muri kino gihe cy'urugamba na M23 hari naho byavuzwe yuko abasirikare ba leta ya Kongo bahabwaga n'amafaranga na M23, hanyuma bagagambanira igihugu cyabo, bakabika ibiceri, bakirukankira, bagasiga Kongo cyangwa se bagasiga igiturage cyo nyine ibice gafatwa na M23, uko abayobozi bakuru bakiriye amafaranga, abandi bafite ubwoba. Ubwo nyine ibice kabifashwe gutyo. Nk'umujyi wa Bukavu ntiwigeze ufatwa hakoreshejwe imbunda, ahubwo ngo namayeri ndetse n'ubwoba bwa gisirikare bwa FARDC bwaje gutuma M23 yinjira muri Bukavu. Burya ngo na Goma ariko nuko byagenje, nta mirwano myinshi yabaye, ngo hari ubugambanyi buteye ubwoba bwaje kurangiza bibaye ngombwa yuko igisirikare gitsindwa cyane ku rwego rukomeye. Ibi rero bizongera gushimangira cyane cyane uburyo ngo leta ya Kongo byari ngombwa ko yita cyangwa se ireba icyo twakita uburyo bwo guteza imbere imbaraga zabo za gisirikare, uburyo guteza imbere uburyo bwo kwirwanaho binyuze mu kubaka bundi bushya igisirikare cya RDC. Rero igisirikare cy'umba kavuga ko ari umurimo hambaye bari gukora kandi ari umurimo wo kwishimira. Tugaruke kuri ubufatanye na leta y'u Burusiya. Amakuru aravuga iki? Kuwa gatatu tariki 6 Gicurasi 2026, Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu nyakubahwa Madamu Therese Wagner Kayikamba yakiriye mu ruhame nyakubahwa Bwana Kari Tikaze na ambasaderi w'u Burusiya muri Kongo. Ibiganiro zibanze cyane cyane ku myiteguro yo kwitabira inama ya gatatu y'u Burusiya na Afrika iteganijwe ku 28 29 Ukwakira 2026 i Moscow. Ariko bakomeza bavuga yuko mu rwego rw'ubufatanye bw'ibihugu byinshi, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga cyangwa Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yishimiye inkunga y'u Burusiya, bakomeje gutera Kongo cyane cyane ku bibazo by'umutekano muri Asirazuba bw'iki gihugu. Yanaganiriye ku buryo bwo gukorana mu bijyanye n'amahoro n'umutekano, cyane cyane mu gihe Kongo iyobowe n'inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano muri Nyakanga na 2026, cyangwa se ko iyoboye iri mu bagize kuyobora agashami gashinzwe umutekano ku isi muri mwaka wa 2026. Bari muri uriya muryango murabyibuka ko nyine bahawemo manda y'uyu mwaka wose guhera muri Nyakanga. Amakuru rero ahari nuko Uburusiya koko ngo buri mu bantu batera inkunga ku buryo budasanzwe Republika ya Demokarasi ya Kongo, nubwo leta zimwe za Amerika zidacana uwakana Republika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko iyo bigeze ku bijyanye no gushaka umutungo hari uburyo boroherana. Kongo ipfa kutegamira kuri umwe ngitera undi mugongo. Amakuru yemeza ko Uburusiya butigeze bwijujutira kwa Kongo ikorana na leta zimwe za Amerika nk'umuparteneri cyangwa se umufatanyabikorwa wabo wa mbere. Ikindi ko nanone Amerika nayo ntiyigeze yinjujubira ko Kongo hari uburyo yafatanyamo na Russia mu buryo busanzwe nk'uko nyine bakorana amasezerano. Amakuru akavuga yuko Kongo mu by'ukuri indege yatumije mu Burusiya zimwe zarangije kujya kutaka bwa Kongo ni Su-27 ndetse n'ibikoresho bindi bya gisirikare. Mufatanye Uburusiya bufashamo Kongo muri Asirazuba bw'iki gihugu, nubwo uru rukuta rwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ya Kongo batigeze babyemeza ngo bagaragaze uburyo bigenda, uburyo bakorana. Ariko amakuru ahari nuko Uburusiya ari mu bantu b'ingenzi cyane bashaka kugira ngo Kongo
itsinde amatati n'ibibazo bimaze igihe muri Burasirazuba bw'iki gihugu, nabo nibakorana deal bayikore nta kibazo cy'umutekano muke gihari. Niyo mpamvu bivugwa yuko Abarusiya biyemeje ko abafatanyabikorwa ba Congo mu bijyanye no kugarura ituze n'amahoro ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Gusa ibyo birenze aho ngaho, mu gihe Congo nanone ishimangira cyane cyane ko ishobora kuzajya mu ntambara n'igihugu cy'u Rwanda, na cyane cyane ko amabanga yabo agenda ameneka nyuma y'ibigano bajyanye na Jean-Luc Habyarimana bitegejwe mu gihugu cy'u Burundi, nabo basanzwe bafatanya amakuru amwe akavuga ko afite gahunda yo gutera igihugu cy'u Rwanda. Ntibyatangajwe natwe, byatangajwe n'ibinyamakuru bitandukanye birimo na The Great Black Eye, bavuga yuko gahunda ari ugutera, ariko bakeneye ibi bikurikira: kuba bakeneye ibikoresho birasa byo Ububiligi buri mu kazi, ndetse n'uburyo bakorana na deal zabo n'ibindi bihugu ngo bagure ibikoresho. Aho bakeneye uburinzi bw'ikirere budasanzwe, uburinzi bw'ikirere Kongo imaze iminsi iri kuzana urutuka mu Buhinde buzwi nka Bradley bwo guhangana na drone, ariko amakuru akavuga yuko bakeneye uburinzi bw'ikirere buhangana n'indege z'intambara na za misile na roketi, ku buryo nta kibazo byatera Kongo baramutse bemeje ko binjiye mu ntambara byeruye n'uruhande rw'u Rwanda reka rwakunze kuba kuri kutaka bwa Kongo. Kandi bigakurikira amatangazo basohoye mu minsi ishize yasohoye na Patrick Muyaya n'itangazo ryabo bishimira ibihano byafashe Joseph Kabila Kabange, bivuga yuko ingabo z'u Rwanda zigomba kuva ku butaka bwa Kongo ku neza cyangwa se ku nabi. Bivuze yuko bari gutegura ibintu byinshi byo gukorera M23 batazira u Rwanda mu gihe yabitavuye ku butaka bwa Kongo nko bivuga ngo mu buryo bwiza. Amarezi impande zombi zongeye kwemeza ko zizakomeza ubufatanye bwa hagati ya Kongo n'Uburusiya mu ngamba cyane cyane mu bijyanye n'ubuzima, ubushakashatsi bwa siyanse, uburezi n'ubufatanye mu bucamanza. Kongo ndetse n'Uburusiya bazafatanya muri ibyo byiciro kandi bazakomeza gukorana mpaka bitanze umusaruro. Tuza kuri no ruhande rwa M23, WFP bajyanye inama na M23 igoma gahunda ngo gufasha abasivile muri Kivu zombi. Gahunda y'ibiribwa ku isi WFP World Food Program yishimiye ituze n'imitunganyirize y'uturere ducungwa na FC23, kandi ngo yongera kwemeza ko yitaye ku bikorwa zayo byo gufasha abaturage mu turere twabohowe dufite umutekano ngo kandi ducungwa na FC23. Itsinda rishinzwe guhuza ibikorwa bya politike ya FC23 byakiriye intumwa zaturutse muri gahunda y'ibiribwa ku isi WFP ziyowe n'uwihagarariye David Stevenson hamwe n'abakozi bayo batatu bari muri cya gice cy'Uburasirazuba bwa Kongo mu cyo bigenzurwa na M23. Iyi nama y'ingamba yabereye mu biro bishinzwe guhuza ibikorwa bya politike by'umuryango w'ubumwe bw'abaturage Congo River Alliance wose FC23, igaragaza ko uyu muryango ukomeje kwishimira uruhare rw'uyu rwa FC23 mu turere twa Kivu Amajyepfo na Kivu Amajyaruguru, bityo bigatuma ibikorwa by'ubutabazi n'imibereho myiza bikomeza kugira akamaro abaturage b'abasivile nk'ibyo bice bigenzurwa na M23. Mu biganiro abahagarariye WFP bagaragaje aho ibikorwa zabo bitandukanye byageze mu turere duteye kwa M23. Ikiganiro kibanze cyane ku bikorwa byo gukwirakwiza ibiribwa, gahunda nshya yo gutanga impapuro z'agaciro mu mbuga nkoranyambaga Chakula Shakon, bohereza ingo kubona ibiryo binyuze mu masoko yo mu gace, ndetse na gahunda yo kugaburira abana ku ishuri school feed. Ingaruka zayo ni ukugabanya abana batishuri no kuzamura ubukungu bw'abaturage bishimiye muri kariya gace, kagira abaturage bameze neza. Intumwa za WFP zagaragaje kandi impungenge ku bibazo by'ubutabazi komeje kugera ku baturage, cyane cyane ingaruka zo gufunga amabanki mu bice bitandukanye. Ikibazo kibuza imiryango myinshi kubona amafaranga yayo bwite, kandi kikarushaho kuba ingorabahizi mu mibereho yabo. Hanyuma amagambo yanditswe na Alliance Peuple Congo akomeza agira ati: mu rwo rwego M23 yongeye kwemeza ko ishyigikiye ibikorwa byose by'ubutabazi byizerwa bigamije kugabanya imibabaro y'abaturage no kugarura buhoro buhoro imibereho myiza kandi ihamye mu turere twose tugenzurwa na M23 twavuga ngo turere twabohowe. Ikibazo cyo gufungura ikibuga cy'indege nacyo ngo cyangiye kuganirwaho. Ni ikibazo cyafashwe nk'ingenzi kugira ngo ibikorwa by'ubutabazi, ubucuruzi n'imibereho myiza bigende neza. Kiracyaganirwaho kandi kizaba ingingo y'inama hagati y'impande zirebwa. Inama yasojwe mu mwuka mwiza waranzwe n'umuhate rusange wo gukomeza ufatanye hagati ya programu y'ibiribwa ku isi WFP ndetse na M23,
aho nyine bari gufatanya kugira ngo bite ku baturage ba civile muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Congo. Binyuze muri ubu buryo AFC M23 ikomeje kandi kugaragaza ngo ubushobozi bwayo bwo kwemeza ko habaho uburyo bwiza bwo gukora ibikorwa by'ubutabazi nk'imikorere ya gahunda z'imibereho myiza mu gihe yemeza icyerekezo cyayo cy'imiyoborere igamije gutuza, kurengera abaturage no kongera kubaka ubukungu bw'uturere dutegekwa na M23. Ibi rero bikaba biri muri gutuma M23 ngo bamwe bayibona n'abantu bazanye ituze n'ubuzima bwiza ku basivile. Kuba ibintu bimeze gutya ndetse no kuba ibijyanye no kuzanira ubutabazi abaturage biri kwitabwaho, bamwe bavuga yuko ari imwe mu ngingo zigize ibyemeranijwe mu mwanzuro 808, ariko hakanibazwa niba amagambo avuzwe na Kinshasa n'ayazagira umwanya wayo, kuba ngo amahoro n'ituze n'imibereho myiza y'abaturage bizaboneka gusa ari uko M23 imaze kureka ubuce byose bafashe, avuga ngo u Rwanda amaze kuva muri Kongo hose amaze kugira ubutegetsi bwa leta. Nimba ibyo nabyo biri mu bigomba kugerwa mu bihe bya vuba, nimba ari ukundi ukuntu bazabigenza, byose turacyabihanze amaso. Nge nti iminsi iri imbere ibihatse byinshi, komeza gukurikirana ibizaba mu minsi y'ejo tuzabimenya. Ndagushimiye, ugubwe neza, amahoro.